Rabat River is fed by the rivulets of Lakorian, Jiva, Tutak, Pashak, Bajodi, and third-fourth of total water of this river flow into Karr Lake, only because of its natural flow. One portion of these waters flow through Rabat River, passing from Khatan, Khuzdar, enters into Gaj and then reach to Manchar Lake, Sindh. The total area of Karr Lake is about 7 kilometers long and 5 kilometers wide. According to a native resident Mir Abdul Hamid Nathwani, in 1995 heavy rains this natural lake almost was filled, while in recent rains of 2022 only one-third of its total gauge stored water. According to locals, in history no one has seen its overflow. When it fills, then fulfills the irrigation purposes of farmers almost for 2 years. Due to its storage of water, the water levels of its lower areas like Khuzdar city, Zidi, Sasol, and Karr increases at great extent. In 1995 heavy rains, when it was filled, three springs of water in Sasol, one in Samban Baghbana, Sunni Khuzdar, Zidi, and in Karr were started reflowing. Water level in these areas were also increased considerably. Mainly, three Birahui-speaking Baloch tribes, Nathwani, Bajoi, and Mahmudani live around the Karr Lake who cultivate different crops around it, like wheat, barley, and many others. 1 or 2 years slow seepage of its water, then it becomes a source of fishing for nearby and people of Khuzdar city. Apart from its irrigating advantages, Karr Lake also offers a great attraction for migratory birds like cranes, ducks, and many others, which keep busy the bird hunters, whereas the presence of different types of fishes add more to its glories, as some fish grow up to the weight of 3.5 kg. All these go on for several months, and sometime for next monsoon if the winter rains recharge it. Let's meet with the local people who bear witness of it. अच्छा दा तू from यंता से 12 हाँ जी हाँ रूसी से जी हाँ सिकंदरी से सिकंदरी पाकिस्तानी मतलब जी हाँ दादे एनु शिकार करे रे जी हाँ एनु सो बना तकरीबन 4-5 दानस करें शिकार अच्छा सो भाई करें 4-5 चार दा पांच सो सौ? भी देना गश्त आए नाम बस हम तू दा बाल की हल कुछ तूलिंगा जी हाँ तू दाम चुका से दा हंज से अंजन दादे जी हाँ पेम बरे की रीता खड़क बरे की रीता वो मतलब दाई पेशिंग तूल बस वो बल्लो चुको दी तेरी तूले हो जी हाँ हाँ दाड़ी शिकारी भी मना अच्छा खाखुरम बरेक दाड़े खाखुरम ए बाला खरी थे दाई बफसा दांग बाल की रे वक्त बाल खली था या ना हां बाल ना वो पेशता मेरा असल वे गई था पेशता मेरा अच्छा दा फड़ी बफसा ये नहीं लगना बंदा से जी हां सही दादी रूलेस का चलेगा वाला दादी सोरो ते ने एरा मुसु तो इरा मुस्तु हां जी हां दा वाला इलाके फायदे हित आज फायदे तक मिशन फर्क करे दिखता ना माल तो दूम छुट्टा सो माल छोटा सो सोरो धीरे दासा दासा फर्क ना अनिन मसुनु दिख जी हां बोरक भी फेनो तेरे आफे होते अस 8 फुट फेनो तेरे खबर बहुत आफे होते ने गेड़ा नाना मिशन सरे माल सोरो सका हो दा धीरे ताने मसुने माशाल्लाह माशाल्लाह माल बाल छोली खलके दासा कम छोली फसल करे फसल दाड़े ना गोभी को कपास कपासा मा जी हां दाना भी अच्छा दाना जी अच्छा दा वाला दीप छोटा मच्छी दा की मरे मच्छी मरे का जबरदस्त मच्छी रा का बरेक मगर कुदरी त्यांना डे मानते ना टिप पैदा मारे रोंगा भी डेमस अरे ना तलाफस बाजी हो वना भी मच्छी वस्तु कुदरती वाला लाठी तेंद तेण मच्छी बरे आइनो इरा मुचो खल कुरिया जी मोसे टसी का खाल कोण अष्ट वाला खाल कोण दास दाई तिना मूड आहे ना दा पंचमी को जोके वाह भाई वाह